Ti Masakbayan. Ti napalabas. Nagturong ni Jordan iti balay da Minda. Tapno ipakaamuna tinakita na ng araramidan ni Mariel. Gapu iti pungtot ni Minda. Natungpa na ti baro. Nakunangarod ni Jordan, nakita matlaang ni Ampiang da Mariel kanti kayan ayat na ijay ili. Dagus mat nagturong ni Minda iti tersena ni Ampiang tapno agsaludsod. Impudno ngarod ni Ampiang tinakita na ngam saan lataan namati ti ina ni Mariel. Iti sabali abangir, impanda ni Mariel iti ospital. Ita papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo ita alawas napauluan. Sakripisyo, dito'y drama tayo, Ti Masakbayan. Impagarup ko lakit din, no gagangay laang asakit tamarikrignam, ngam nagbidotak lagayam. Pakawanan na, Mama. Apay adi mo imbagbaga kada kami, nga dagayam kayan ayat mo, ha? Mama, mabutengak namin kada kayo. Anya? Kayat mo asawan, pudno tindanon ni Jordan kada kami? Mama. Sumungbat ka! Saan amasungbatan day ta panagsangit mo ti saludsod ko? Pudno tindanon ni Jordan kada kayo, Mama. Pakawanin da ko, Ma, no nagilimad kada kayo. Onyo! Jak namin amo, nung kasano nga ipudnog ti amin. Ngamin, intarayan na kunti na kasi ko kanyak, Mama. Oh, jaka mo na niya taramidak. Mariribo ka na gapo iti inaramid ni Mariel. Kanya nga rod katadaditan. Impagarup ko lakit din, no ti panagadal na ti in-into na rin na, ngamsan mat gayam. Ay, kaya't nasawan. Pudno ti indanon ni Jordan kadata. Agam santa mat ngamin anamat pati. Wan nga rod, jaka mo na niya ti bakak kada Jordan kan ampiang ita. Tapudno mat gayam ti indanon da idi kanyak. Kanyan tinapasama kiti anak ta. No namati ta ko maidi, kagiti imbaga na Jordan. Nalabit asana napasama kan ko na tigas jay. Jakla pagarupan ti kastoy ama pasama. Anya, masikugan ni Mariel? Wan, anak ko. Isumot tan ti agwarwaras adamag dito'y ayan tayo. Isumot lagayam asana na simsimrek. Ket, ada ka din ni George sa Jebalayda? Ay, dahi tangarod ti parikot daan ti Minda. Pinanawan kanumot jay lalaki anak kasikog kankwana. Anya? Ay, kaasimat ti kasinsin ko. Owan nga rod, anak ko. Isuasi ka, nang runa kat adan kaayan-ayat mo. Agan-anad kay kuma. Makauray, ti panangasawam. No girlfriend laeng. Ti panagadalyo kuma, ti panunutan niyo. Wala nang. Sipod pa'y. Awan sa bali nga arapap ko, no di ti makatorpos. Ado man dagiti lapad. Ang saan ka mapukawan iti namnama. Pampanunutak mat dagiti sakripisyo yu kanyak. Isu nga ramidak ti amin nakabailak. Tapno matulungak mat ti bagik nga agadal. Agyaman ak nukasta, anak ko. Pagyama anak unay, gaputan na nakem ka. Hay, konsentidor tumat ngamin deje akabsat mo. Ado kami anang idanon idikan kwa na, iti araramidan ti anak na. Angam ay na, da kami pa tinagbalin adakes.
Uwan nga rod, ampyang. Anya ngay ita. Ay na. Saan kat nga rod anasaya at tinagbanagan ti anak da? Masaya nga anak mat, iti panagaadal ti kaanakak. Kan maasya anak mat Uray kasjay asaan anasaya ti panakilangan da kada kami. No siya klaeng? No sumro ti kinadakas ti ugalik. Ay na. Ibagak agong gunada? Kasta talaga, ampyang. Sapay la kuma, tamakaamiris danto. The number you have dialed is either unattended or out of coverage area. Talaga adya kung makontak ti cellphone ni George. Namimpinsanan alinipat na. Talo na bulan ti si Kuko. Nga maging gaita. Di man lang nagparik na. Oh, anya ti sang-sangitam si ka, Mariel. Saan mo ka di makontak ti kayan ayat mo? Mama. Amumat nga adon ababay tinaglabas iti biyag na. Ngam, ay na, jakam mo na niya klase ti panagpampanunot ti addakan ka. Ay, ayatek ni George, Mama. Ay, ayatan! Amom ka di day tangay bagbagam. Ado dagiti lalaking agdat-daton kan ka. Babaruda! Ngam no apay aday pay ababaero ti pinilim. Mama. Naimbagpay ni Jordan. Into na rin na ti panagadal na. Ngam sika, day tala nagamampang tinararamid mo! Ne, sikamat gamin san. Itala nagsabat ta. Ha? Kumusta kan ngay? Kwa? Kastilat ta? Wen gayam? Kumusta kayo matan kan ni Lorraine? Nasayat man ta. Madama man ti review mi. Umadani nga minan ti exam. Say-saya atan nyo, insan. Amok akabailan nyo dayta. Ha? Igaad yu ti agadal. Tapno saan kayo ang maipada kanya. Insan? Mabalin matlat na nga agadal ni Mariel nga uray masikog. Mabalin mat. Iso na lang tamok ang babain. Nang runa, ket ado dagiti napaspasaktan na idi. Ay, sabagay matkit di. Maragsakan nak, gaputan na sayatan ti panakilangan na kanyak. Nasabat ko di na minsan. Kaya't insan ko na namatan. Kasta ka di. Siguro, nakaamiris matan. Barang agtultuloy ang dadya kinasayat na. Ay, alukuyak to man nga ituloy naman ang tiagadal. Tani, sayang. Wala. Sayang at talaga. Sapay nasirip ti kasinsin mo. Oh, at ti kwarta nga ramatam. Ingkag pa-check up. Mama. Di mo namnamaan nga agsublipay ti lalaki ang nakasikugan ka. Tanood na kumakonsensya na. Amo na kumatakdran ti obligasyon na. Mama. Ano sam dagiti ungat mikan ka? Anyang nga rod. Jack maumang agkid daw iti pamakawan nyo, Mama. Amok. Saan anala ka? Tapno mapakawan da. Hay, awanan ti adupay aso. Marangrang tilapayag ko. Hingkakit din agpa-check up. Nagrigat ti kastoy. Manang ampyang. Jack mo na niya ti Ramida. Hey na. Amo, Mariel. Isu akas jay da mamakan papamkan ka. Gapo, iti sakit tinakamdakan ka. Ngamin, nangato ti expectations dakan ka. Kan maysa, agmay-maysa kang anak da. Isu akas jay. Nga manang. Italaang akas jay da. Agbaaw tumat lang ti pungtod dakan ka. Nang runa, no ipas ngay munto ti agbalin nga apo ko da. Sapay la kumata kasta.
Hisuasi ka. Agpanunot kan, Mariel. Amirisem ana imbag. Dagiti saan ana sayaat nga inararamid mo. Iti kasta. Saanen na maulit. Si kamot gayam, kaanakan. Auntie Sandra, Ay na, nasayatain may ka, manang Sandra. Alaman, kasaritam taka anakam. Ha? Bagbagam, tapno lumag-an tirik nana. Ha? Apay, anyaya ti parikot mo, balasang ko. Auntie Sandra, jak amunuan niya ti aramidak. Gapo iti nagbitdutak. Panagriknak paikit din. Kat ilaklak sidakon nga anak da mama kan papa. Ay saan? Saan akasta ti panunutam, balasang ko? Saan apud no dayta? Ay ayatenda ka, dagiti naganak mo. Di dala ekspektaran ang mapasamak ka ti kasta. Naimbag pa'y kada kayo, auntie. Takas ta tibag pagayo. Makasarita na kitinasayaat. Ngam ni mama, saan? Aniya? Nukas jay, akayat mo nga adda kasarsaritam. Umay kalata ijay balay. Siyakla ang mat yada ijay. Inaldaw mat arumwar ti kasinsin mo. Apay ngay takalaang, naggapuam. Ha? Kwa mama. Naggapuha kijayan ni manang ampiang. Napanak lang nagpalamiis. Anya? Apag isumat ngay may ni Auntie Sandra. Iso ang nagsarsarita kami. Anya? Makisarsarita kan ken ni Sandra? Uwan mama. Naamiris ko asaan gayam anasayati inararamid tayo idi kadakwada. Anya? Awan mo't tidakas na. No makilangan tayo kadakwada, mama. Italaan na amiris ko. Asaan arumbang aginurgora tayo ida. Iti manunga oras na panagsarsarita mi. Nalaganan tiriknak. Gapu iti panang bagbaga na kanyak. Anya? Imbagakan ko na ti parikot ko, mama. Kat maawatan na ti sitwasyon ko. Imbagak amin kan ko na. Anya ti kayat mo asawan? Da kayo, mama. Didak maawatan. Ngam ni Auntie Sandra aginurgura tayo. Jak namnamaan. Nga isugayam ti makaawat kanyak. Isu tinang bagbaga kanyak. Isu analag-anan tirik na. Nasayat no hasta nanang. Tapno maya sa tirik na ni Mariel kadata. Awan mat siguro dakas na. Awan mat, anak ko. Iso na laang no addaman ng timakuna ni Manang Minda. Awan mat siguro. Imbagakmat kan ko na, ano kasapulan at ti kasarsarita, umaylat talito'y balay. Kasta ka din nanang. Eket na. Umaylat talito'y. Bareng addan tugon daway ang makapagsarita kami mat iti kasinsin ko. Ado ti kayat kong ibagakan ko na kat. Wan, anak ko. Ibagak to kan ko na, no umay dito'y balay. Nasaya at nagsabat ta, Sandra. Ha? Kaya't ko lang nga ibagakan ka. Ita ta makisarsarita kada kayo ti anak ko. Pangasiyo, tasaan at tila komporme ti bagbagayo kan kwa na. Saan mat, Manang? Amin nga imbagbagak kan kwa na. Kat pagsayaatan na. Kinapudno na? Nakuna na kanyak nga agparparikot. Gapo iti aramidan nyo kan kwa na. Anya? Amin tayo.
Ada pagbiddutan na. Amok nga ado ti arapaap mo para iti anak mo. Ngam saan ka kumamot nga aglablabas iti panagsasaom ken kuana. Gapo iti kasjay ang nagbanagan na. Anyat kayat mo asawan. Tulungam ti anak mo, manang. Aklunan tay latan nga iso siguro ti gasat na. Saan mo kumamot a pagsasawan? Taama nga no ad-adalaeng ang madepres ti anak mo. Nakaskas dao dayta, Jordan. Kasladyak pa dyan, amakisarita itan ni Mariel kini Auntie Sandra. Uray siya nga ron. Mas dawak mo lang. Ang awan ti imposible, no nakaamiris ti may sa tao. Sa bagay matkit di Kan, umay ka din ni Mariel ije balayo? Wen, ang jak maranranaan. Kasta ka di. Ay, umayak tuman mat pumasyar ijay. Kaya't kumat amakasarita ni Mariel. Ay kadwa na. Inton Sabado, umay ka ije balay. Sigurado nga umay dayjay. Sige. Awan mat karamidak ije balay inton Sabado. Umayak. Mayat ti rumwar sag paminsan nang runa kat nalpasan ti exam. Kasta talaga ti biyag balasang ko. Kas iti kanayon nga ibagbagaken ka. Awan ti perpekto a tao. Amin tayo. Adda pagbiddutan na. Agyaman ak unay kadagiti pamagbagayo kanyak, auntie. Nanang, anda kamin. Kadwak ni Lorraine. Nimpag ng orasyon na. Oh, Mariel, nasaya at tada ka dito eh. Lorraine? Wan, siyak. Imaya, takayat ka mat amakasarasarita. Agyaman ak no kasta, Lorraine. Anya tirik na ni Mariel, iti panang sarungkar ni Lorraine ken kuana. Papagayam, di uliwayan adenggen, ti tuloy ti serye tayo itaalawas a napaulwan. Sakripisyo, dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran. Ken itimot direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay.